سەرۆک مەسعود بارزانانی لەگەڵ ئەنجومەنە سەرکردایەتی و بەرپرس و ڕێبەبەرێن لق و ناوچە و بەرپرسێن ئیداری و ئەندامێن پەرلەمان و ئەندامێن ئەنجومەنە پارێزگەها کەرکووکێ یەن سەر بێ پارتیا دیموکراتە کوردستان و جڤیا دەجوینەدا سەرۆک بارزانانی گوتارێک پێشکەش کرد و هەفسۆزیە خۆش بۆ ئامادە بوویان و ئەو خەڵکێک و ژە پشتی بوویەرێن شازدێ جۆتمەهێ ڕاستی ئازار و کۆچبەریێ بوونە دەربڕی تەکەسکرد و ئەو هەموو کەسێن ئەزیز ji بۆ پرەنسیب و ڕوومەتە کوردستانê بێ درێژەهیە دیرۆکێ قۆربانی دانا. سەرۆک بارزانانی بە هورگولی بەحسا بوویەرێن پشتی ڕیفراندۆما سەرخەبوونا کوردستانê و ڕەوشە نەخۆشیە سەر بە کەرکووکێڤە و ناوچێن دنێ کوردستانیەن لە دەرvey ئیدارەیە هەرێما کوردستانê هاتی کرد و ڕاگەهاند گەلێ کوردستانê نەشکەستیە لێ خیانەت لێ هاتەکردن. سەرۆک بارزانانی ئەو یەک تەکەس کرد و سەدەما vê ڕەوشانەها نە ریفراندۆمە بەلکو ji zû ve Bexda niyaza wê hebû êrişî Kurdistanê bike û eger rîfrandom jî nehatibə kirin plan li dijî Kerkûkê her hebûye. سەرۆک بارزانانی di dirêjehiya gotara xwe de rîfrandom bi biryareka rast û durist ya gelê Kurdistanê zanî ku divî bû zûtir encam daba û bi pîroztirîn û rewatirîn destkeftên niştîmanî û neteweyî yên gelê Kurdistanê binav kir. هەروەها سەرۆک بارزانانی گوت jî ریفراندۆم دەنگێ ڕەوا و ئاشتیانەیە gelê Kurdistanê و bi tiyasa û bi ti hikûmetekê ew deng nayê helweşandin û daxuyakirin ku eger wî taqimê xyanet li gelê Kurdistanê nekiriba û Kerkûk nefrotban û radestî dijmina nekiriba niha gelê Kurdistanê di rewşeke din debû. سەرۆک بارزانانی ئەو چەند jî ji ئامادەبووان را eşkere kir ku bi xyanet û dagîrkirin û ferza emrê waqe bihêza çek nasnameya Kerkûkê û navçeyên Kurdistaniyên li dervey îdareya herêma Kurdistanê nayên guhartin. هەروەها سەرۆک بارزانانی گوت jî ku hertim dibêjin û daxwaz dikin ku Kerkûk û navçeyên din bibine nimûneyeka pêkvejiyan û aştiyê ji hemû pêkhatan re farzkirina emrê waqe bi ti awayekî nayê qebûlkirin. Di dawî de Serok Barzanî spasiya xwaragiriya gelê Kurdistanê û Kerkûkê û navçeyên Kurdistaniyên li dervey îdareya herêma Kurdistanê kir û daxwaz kir ku îrade û hêviya wan bihêz bê ji ber ku doza gelê Kurdistanê rewa û dadperwer e ew rewşa niha heye demkiya wê bê derbazkirin.